Kani gade ke Pati CTV. Hadin balawai ke jelang hapadang kesenjuk kirang basnong ke beriu new trap bat Chief Executive Member jong Khasels Autonomous District Council kebalalong nin kasngi ke arterik urampang da ke wei ke jingmut kini ke aliang mamlai ke shim yukarai benai ye kendu no yu menteri khna jong ka sarkar pedeng ukiran rijiju banyak kerana halor ke Village Administration Bill ke barang sakot mentah ketenat jong ke Home Affairs jong ka sarkar pedeng hakawai pat ke bentah kilai keren ru halor kamat jong ke Meghalaya Urban Development Authority hakabak lepen pau ke jing sokia halor ke jing shim steng ke sarkar man pen pau badai bandan da kilat krenti benum penjenja da kipat ba Ini kerja kerja juga menteras ni, nila asyia taipian, kandidat haror ka nonglim ka ba nakalian ka office jom governor, ka pha isya ka home ministry, ka bolong klem kanu ka provision, ka ba kedeu haka 6 bill. Bad nakalian tungi ye lai kerandu ba imat kan bha yangi, nakalian jong ka sunjuk pa nakalian jong ka district council ngin seek appointment but Minister of State jongka Home Ministry kiran rijiju kenang bangin yo ban brief kendian hajine dei bat ki lapses ki badon hajine dei bat ka pha i kanika bill shapo Home Ministry namar kam long kat kum ka rukom kabara refer lembaki rules ki provision ki bashar balikani ngila asanya ai barabatnya kumnu bang inyo ban sigi ka appointment batu kira itu kenang bang inyo ban penuh long no iya kani kapil Kani gade ke Pati CTV.